Asante-Hene, Inabeka, Miara, Miara, Endo, Miara, Ejumedia, Inabeye, Miara, Endo, Miara, Obredibo, Inabebo, Miara, Endo, Miara. Asemi besini kwemwa miara. Asemi miara. Asemi besini kwemwa miara. Etina besini kwemwa miara. Obrai besini kwemwa miara. Miara. Endo miara. Asemi besini kwemwa miara. Asemi miara. Besini kwemwa miara. Obrai besini kwemwa Miara. Endo miara. Asante-Hene, Inabeka, Miara, Endo miara. Ejumedia, Inabeye, Miara, Endo miara. Obredibo, Inabebo, Miara, Endo miara. Asemi besini kwemwa miara. Asemi miara. Asemi besini kwemwa miara. Etina besini kwemwa miara. Obrai besini kwemwa miara. Miara. Endo miara. Asemi besini kwemwa miara. Asemi miara. Besini kwemwa Obrai besini kwemwa Miara. Endo miara. Asante-Hene, Inabeka, Miara, Endo miara. Ejumedia, Inabeye, Miara, Endo miara. Obredibo, Inabebo, Miara, Endo miara. Asemi besini kwemwa miara. Asemi miara. Besini kwemwa miara. Etina besini kwemwa miara. Obrai besini kwemwa Miara. Endo miara. Asemi. Okay, we pie so. And then so yeah, the pie so. I feel what you need in a catch up. But more than I saw, but share. I'm out your could be not on us about 20 snow on money. The airport in the Ghana airport saying Ghana same and no, Anna, yeah, be pie so. Many rev, a reverend Ajay Quadia, African Lodge, Grandmaster, maybe she now. Eddie Kano, and I know many would come up. The impact, a himful, a Ghana Mamuka, the impact. Development so na kwanya say the ahemfo no faswa metimi amaga na development akọwa no wa nti eno an ye to aso ama ye nya nti say over the week German president be PM e wo Ghana na obedi djuma de bi na oba ye no what are some of the key things oba ye obey the purpose of the bag and the saying you know, be oba ye ho amu hia omo na eno hu komo na ebi nti rebe wo fi hide yen kore brenchen na yen start yen komo Rev Chairman
ama baba Mejoso. What do you mean for chow? Mejobiaso. Animal person. About the other Roma, Boko Pa. That's one. German president, Ebeki Morgana. Sure. Then please. Also, we didn't do even was about visit. Sure. No buy, no. We're champagne for Bibri. Yeah. You read your mama. Yeah. I don't know, producer, which one this video now to Swama yet. Sabre, I can say now. Tama, we drew Ghana, President John Dramani, Echo were coming now. Free Honor in Obama, Sha Palace. Yeah. This year, Abra. Who for young person. Now, Nema Posso. Now, before no, Nema a person in Tiaga, Emra Obura, for Honor, a palace one. Then she's a video. I have we a bra, a German president, Ura, for a Manshia Palace. For a command of power. And see, come I say, Yahinfono, or more impact. I say, to see a near year, Yahim for ya, bit me up, Amagana. Development, no, I a panel. I dear me up to your mumping for so. Here they are neat. Esi ya hemfo no so a omo bit me aboa e wo fa bi ema buntu na ye pe no akono wa no wa German president ba ye no wa share manfo bibri na this is one of the things that ema me pese ye hit hard na ye pai so e was asem we so anyway the can hwe san komo no na ye to aso because president ba ye no why ni nkofo wo share na okoshia omo e die ntira okoshia otumfo ye bebo awuram ni ahwe di ntira e German president obeduru ye no na okoshia otumfo na okoshia otumfo no so die na otumfo e de tu nanim na mmoya ode ma otumfo ene sen rev chairman nene na nsam no watwe nkomo afa sa na German president ba ya okoshia otumfo no no benim se anya hwe watete ho nsem wanya ho information se na nema koye okoshia but ha ode koshia otumfo no ene sen na yem paiso e ma tifo e hudie medase na ma chia tifo na mama makwa baba paiso dwumadie so na se ye paiso dia mekoso aka a kire ye mampanimfo wona wo ho sisia ne wona obeba se ye de youth chichiro man nanso wo mo a ye de omo chichiro man eyiyi pa na kontem e ya ahemfo enti oma nani nko ahemfo ho se ye papa mahamo me friend akonta se ya konta mahamo se eye president bi obeba o e bia binim se Kennedy betimi asan aba nyame pa e di se Kennedy ne beba o se ba o mi ne beba o de beba bia no yesere omo nani nko ahemfo ho now Ghana ya ahemfo no de omo ahini aye akono ye ewu otumfo se tu aba bi o ewu ama ahini aye akono na wama ahini aye fe wama ahini say ayeso no nko o we maimu de to so biemu no o promo Ghana ama Ghana adu akiri e to so biemu yero tumfo se tutu nyam kese wadi kan akọ Germany president hodeda o wadi kan akọ hodeda ansana
president ni so ba oba ya obechia no enti na ero tumfo di kan akọchia ne dida anza na ono so ba yi ono so ba bechia no now mefa kwanya we so na matu Ghana ni bia onya santinifo so we Ghana ni na onya santini a ti asema mi kan na hye ne so na tu hu ansa na mabawura asema mi bekanim emfa on say we nordna we Votarian we Gani ana ba bia wo ba bia free bia no na we Ghana ni nko ade a yentem na join Asante ana join Asante for but abrofo say if you can beat them join them a better amount say obe join omo na oni omo nante abum now ye onkofo bi o a ye nim da say omo ya bonofo o ana say ye nim da say omo nye asantefo but we o Shatta Wale Shatta aye enkrani e friend ni ama mensa Shatta Wale aye enkrani but Shatta tunyum e wa kankasa ni santinu oduru Kumasi a ohu ni say wa bafie nti Shatta Wale aka dance all den ke reggae ni raga ni ade na ni patwa but Shatta etunyum a wo de akankasa ene tunyum o de Asante na tworo ne nyum nyina ne nyum dodo na o de Asante na tworo etu wa hwe na se bramensa se Shatta Wale twa na obi friend bramensa obeba Shatta Wale twa na ni bramensa na o twa na ni a obetwi so ya Asanteni Shatta yankrani bet oye ni bibia se Asanteni amma Asante so aginatum Asante aginatum tigana so aginatum now hwe obapa Christy obetena Techiman one ne ex husband haina no mote ya nkola birima nsa omu move on otena Techiman obapa Christy o first a Christian alive akani Christian alive but odane no Asanteni na hwe blue ne yanka nkyere wo njini eboni no oye bunu ni sunwane time odan ye oto Asante nyum de Asante kasa tworo nyum no pe Ghana fo so numu ansa na okọ ne krechi na me fe nuani nsie Grace Ashi am say go so Grace every go so time Grace Ashi eye na ju so o tane no ho akoya Asanteni a hwe be se a blue a oblu e guru efiri nkranza on the crowd to nyum na o ma manfo hu so efiri nkranza ankezi enso hwe o de Asante na tworo ne nyum nyina on fa bono antworo ne nyum pese de Asante fo si so ni mu na no mistake na okoye ya ema onya award no eye se osanko didi Asante fo ni bi atem guru ekoto ayi opie no one obrafo on obrafo so ya Asanteni obrafo na de gulu pie kasebo ena o de say ayi abranti o chame kwame ena o de ka ayi obo nti omo so na ye nyumtufo omo ye gurus ewo Ghana ha se no omo so nyina ya Asantefo na opim kofu eguto be ra nya award nti guru nya award no aha adebi o wa uchire mu ya na obi atene ho ase yo asoma banda papa no onna alupre om de trotro no dodo na ya asoma banda de from Kumasi to Accra to Takra to Tamale asoma banda o frinkin tampo o fucking loaded o frinkin tampo ya but time o dane no ho to frinkin tampo ko tena Kumasi Accra no nehwe what you say Asamoah Ghana former Black Star captain ofiri wanchi but Asamoah kan abono da oye bono ni o but oye ni bibia tsa Asanteni pese de yisi so no mu se yan kan kiro Asamoah firi wanchi a won hwe ya wonyini me kiro nkrofo bi a omo ye abonofo omo ye other tribes a omo tan omo so omo ye Asantefo asi omo yi Kofi Adoma woni ofiri bana ne ye Techiman tu wa kwan no ye bana hinkro ho bana kwanta good one ofiri no betna ayi
you can say Korea you can say mpo ofiri so nya kodoma Korea ohui da bi brekum ana obetena brekum ti they know say brekum guy ofiri obetena o no ton force the time of go ton force na or the kasa bebe no ton force na o say brekum so omo be na no hyepa kasa ni nyina omo be na no hyepa brekum fo o hwa emfa eno start so osua asante eno osua asante ya be ka asante afi na asante fo na ha se to ne niema no anka o de be na obegina nka da o da so ton force no but o sisa na o de wura mu na ape na o ka asante ko fi do me ka asante a obedwin se o ne Asante-Hene ene tenai ye won kofo bi pe ayi abiam ofin kranza time an kranza ombesi ko kranza yi antokwasi yen otumfo mu ayi no abiam ne fra asam ne sisi ubisa na sene papa ne otumfo si tutu nti wasisi asam ye won kofo a omoya akamfo ebia omonya asantefo ana omo other tribes ni mu a omo pese omo shine a omo de omo twi asantefo ansa na omo timi shine if not o shine be yedin me nada obi fra rep na say Techiman hade o te hade a won shine o me say adai say opa move ko Kumasi am so that bi me time ye pege mu no ye ne jakreja mo ne ye wo gurus bi ma ni omo royal tv be preso a but look at them ye dey say oh no matter what you be defend Bono no matter what you be chere say ya Bono for ene ye ne ye dey kwa say papa free Asante na e ma be free a nti why shouldn't we ada na yan switch an ko papa side and can be ba na akra no me da bia me fly ko ba but ye say ye defend your own but who own no so nyo I know, my friend, a few. So these are some people. Bebre kan wo. Omo dani omo ho say asantefo asi omu yi. Enti mi ka kire obi a se o pese unye sika ntentem, uye ye ntentem a number 1. Unya Asante-Hene a then Asante-Hene. Number 2, we Asante-Hene a kofi kenata beka so ye sharp. Be very quick, sharp, fast. Because ya wo Asante-Hene nko ya bo dwetiri. Se unya ya Asante-Hene nko ade a, wo ya Asante-Hene keke na ye dwetiri. Eno nko na ye dwetiri ma wo. Now, mama dig into what's a o can. Ayi otumfo ba em otumfo koshia president a Germany president. The di kan otumfo ya ade bi a in fact nyamento papa ne nkwandam. O she da frɛ asikafo a omo Ashanti region. Even omo wo enkran. Omo mi hu ayi ye papa ya oya adonko yi o mfran say Kokoten mi hu despite mu mi hu asikafo bebre otumfo nankasa o enye obi o wallahi talai otumfo nankasa eye introduction asumasinie adwuma say na oye asumasinie adwuma say na oye and such people imagine if they are going to Germany today yenimomo dada and say bia despite your papa and I papa I can say don't go away Kokoten say oko na oduru honum say who are you mini Kokoten o Kokoten I dey o yi the picture to na oni Germany president etwa picture bra and then na chese mu be deny the visa and na mo be kasa mo mane nko o kasa o ba dey na be kasa mo mane ma mo hu so a business o be kwa basa ena okọ okoduro na company bi o na okase sa company mbese me bi ba me kuro mu a na wayi picture ne keke e de kire company ni say mo president cry madamfo etumu fa dwuma bi mra Ghana abra otumfo ya ade a abusuafo e say bona baso enti o pevi we bi ama business takums a omo Ashanti region say omo nyina no omo nya kwan na omo fa mpije omo ho sankofo nya kwan pije omo ho a Techiman me am wase no me na me feel because boy bi onya adwuma o kom di na obetwetu o
Enti ko ko tin be bia adwuma Kumasi a de why na ju so be twituo no on twituo enti otumfo so ma brabo no mu aye fufufu e de ma sankofo no se de be ya omo so be create adwuma ama omo mu wo fom no omanya bia ye papa ne bo adwuma otumfo bo adwuma otumfo wie ya odi esikafo no kire se omo nyina ankoye esikafo na afei on pave way bi e ma esikafo gurus no otumfo next time what are my afrem what Roma we dey you otumfo we dey revel ko dey say next time I say 4 years or 3 years time or so project away no ba be enti we start project 5 million euros project na papa no otumfo Kumasi yako kati sword heru na Idrisu na ko kati sword a on be sa project no I don't know who could be KTI dey asem na make hono technical skills niema omo ba be ye nenu bukulong no atwam if people don't know ade bia be bukulong no atwam otumfo afa papa yi e de na ko KTI ama haruna Idrisu akakate sword ama ne 5 million euros omodi biadwu wa Asante-Hene ama Asante nkura nyansa no djuma correct ai ko ye book wo be kenkan book akotena fie man fo ko kenkan book na ma akotena fie omunya djuma otumfo se saade no wo atwam ne o kan book wi a obekiro technical skills KTI honom aye besi 5 million euros papa na shebo say 3 years time na 4 to 5 years time obeba de nani abehwe say project no akoye aye di hu djuma ne da bio ya me no kase ye kate so da ye hu adwuma otumfo abu Asante-Hene o hwe say obe page Asante-Hene e di ekonanim obe page Asante-Hene e di esiye asa adwuma we ya omo ba be ye no otumfo no ono onsuo technical skills ngo ba bia ono o technical skills kwai enchirima no ye ti obre mi de me kase say ohini bia ye nsom no ohini na esom otumfo pankasike oji obe kwasa ni sirem bere oji ye no wo say je ko de te ho kombede me ba da bi me makom de wo ene me di kwa kosi ba bi correct na fei motimi aye ati school bi mo suansa no djuma bi na bibia akoso kama from KTI honum kura no omo san eko ba bi a otumfo de asase na mo a waka chiro omo say Germany for na ye BMW ni Benz no ni sa heavy cars otumfo say omo nkoye cars ni bi na mo omo nhihye o omo ye ka ne pono ka ne hwene ka ne boot ka no frame ka ne tie na omo mbe hihye ka ne nyina e wo Kumasi omo be assembly cars e Kumasi na me bon pese ya omo mu mfa ndi bi ntuso omo ye ka na BMW ni Benz no otumfo mo mu njaye no o ya say otumfo number 1 otumfo opokuware number 2 omo ye ka ni wia ka ne ba opokuware na eba no otumfo na eba no omo nye ka ni bi na omo mfa otumfo mfa ndi ntuso otumfo sa de nde obi anka mia meba betufo me we na minim say me kasem papa fa ho a wonte nti wo de da meka say tie kakra bi nfa che na mbese wotem asem nti ana say de be ya benya kwan aka bibia mo wate say ka na wo say o mbe assembly no Ghana ha no broni ni ba e bia kofa glass bra na nya ne yonko broni no obesuma no me na obesuma me say de be ya menyi sika enti ade otumfo obukwa koye ka ye nkula no ye bo young boys no ye na ombe fa ya adwuma ne ye kwakoye adwuma ne ye chop money ye bi de ahwefie enti ade otumfo de ba no ono de onka ho kura wayi ne ho afirim wode asase ammo a omo ba be assembly cars omo ye cars ni nyina wo Germany ho no ma na omo de aba ha senum na omo ba hyehye bibia complete na fe omo ha se a omo ton se de be ya ye nso ye benyi sika to bi na ye twi ye ne ye gas atena tirem omo mpe ma asem no manya bi na gas ya twitwa front atena front what ase eba sa ye ho betoy ye ho badue anya no nko a ka na omo ba be ye no bi ho a ye obi ho no ma na niji se onsu adwuma Kumasi magazine so am ba bi ho hye ye no
otumfo si mo obi anko hobium mo obi anko hobium one German president no aye one omo be si plant honom a sise ka engines ne spare parts ne bibia honom omo ba ye honom nti mo obi anko ho ba bia ho hye mo obi anko hobium German president say project foforo na benefit Kumasi for me say a day is coming now other countries otumfo nti other countries eba be fa car spare parts every Kumasi mark my words. Okay, say you be produce spare parts wa ha there. I was Africa han eba be ha na three Sure, because African countries be brio ho as anime ye ho. Say be look Kumasi there so bia be ba ha be fa oba Kumasi na oba be fa yes say bi o a ye kwa akra say kokko fa car spare parts aba no dabi o dey ma ho 2 years so project we otumfo ene Germany president eye no say nyame adom not na dom dum ye na Yesu amba na da so te ase nko ade a chairman ada ye neighbor countries no oba be fa spare parts e dey free Ghana nye Ghana krampo oba fa fi Kumasi e dey akọ nanu ye tie say no me catch you say otumfo alanche bring back the garden city aye gusu aye adwuma amofo gusu gidigidi a omupo adwuma ko somebody to me chiao what you say your niema bebre papa na ehye na we dey ye niema Germany president ni ba ye no kakra manya na me bibia anya me de say wo de asikafo ne adefo e wo Ghana ni nyina na the community introduction no wa ma obi ankoyo ono ankasa Odua we Kwame despite we hwan ofori sapon we na ono ankasa kire adwuma we na oye wo Ghana ha obam kuruma mo gigi ne so mo ma nema papa no famra enti obon se ombenya alliance minim ebi abontempo no do mo cheche no mu wure dem akukuam die no mbeka na wani mbuhwe a odidi papa we yatem abusuafo me otumfo na senka eni kwan senka ye manana ntifo mpu kese onama na otiapakam na okona oba sa because adwune kita papa no me metimi aka de esi me bu pense otumfo ankasa no se sie currently no wo de otumfo si ho na wo de bible mu kin Solomon si ho a metimi aka otumfo nim nyansa sen Solomon oh yes wow me nada Solomon they say dey mo ni hu nyansa ye maasem otum dada ma ware ma 1000 ne akiri ni ade be otumfo de nyansa no o de hwe nkirima ama nkirima nso abenya omanu aduane nyansa na papa ne apply sese no nimdie ni nyansa anya ono na obreo o bratu nkirima ho na nkirima bebo ne dia ka say papa e ba wi aso be ye bibi de bia ya o ka say opoku waroto so mienu the greatest king of Asante ono not also 15 or say am so otumfo to 16 but me metimi aka kire o say otumfo to 16 no we greater than opoku waroto so mienu because adia me hu me de bibia beto nchen asikafo na o introduce omo e de kire Germany president say omo nko na omo ne nko ye business no omo ntwe business every Germany embra no e massive e creditor me hu bi kura wi aseda adia papa ne ye no hu me dwen kura me ntiase nimdie kosoro na afei sese wiase no enye book asem biom wiase na koye se de obetumi aye enti wontumi fa wonsa nya hwe na wondwene nya bibia ahwe de meka me be free nipa kra ye mfro nkan dabi usu ni faso on se dade netie usu ni faso enti hwana ono obenya time ama se ya na asese dabi obi anu obetumi aye sa ade na ma enti wasa ya wo so ya santini ni de a credit for you and ohwe na wontimi a me pacho join them because you won kofo a o ma join ni asantefo a o munya asantefo a asi o mu yi yero tumfo me de meka me paiso na idie me paiso say panufo so we bi a to aso yenka so we bi atwa so ye obi o man fans kakra bi na watiada otumfo mantina me pacho move forward go straight to the point
na fe ye wadwene se wo boa Asante-Man de obi abeka no untie na yiro ho se ade na oye ade adepa na otumfo ade na oye na no me betena akai pineapple juice a oye hwe nipa pineapple farm hectares of land wo de dua brobe nipa obefo mo adwuma omo mbekọ abroba afum akoye adwuma that is omo mutwi omo mbekọ akoye drinks no omo mbeton yenso ebeton anom so omo a good aduane good drinks go to for no onkofa ai hylofluoride chlorofluoride bi ankoye drinks mrai say yennom the omo pure pineapple juice pure eno me kone na me ko mama nya bi anto Techiman me confirm nko hwe bi mre ngo bi mre na mimi anamo mo Kumasi mpacho mo to bi amoma na mi bi mo to bi ma na mi na me fa ntwa mi program na mi twa program ko na nka me nom na akra fine oh dabi ade a papa ne ye no ohia basobo be me the most painful parties me ya omo me di omo ya pa ya Asante bloggers na me betu omo ka o oh serious na betu omo ka papa because se papa we yes ade we untimi mblogi na waso camera si wanim hu not etiem kika asem didi hine foforo atem then how ade na ade papa otumfo ye no wo mbo na baso na on promote sa ade ni say ade se na me hine ye me se bi ma hu otumfo ade bi o ya enya papa o me ba be dwedwam me pai so mo bi ahu se bi na emfa kwan mu de ena ono so ba bi wa du no de na obeya emfa kwan minim ono de na oji bi eto da ye de ya bebre kan say otumfo ojinsase na no me kan say asase bi otumfo be ka say asase wei me de ano bisa say adenti a okasa ye bebre ka tubodom bebre ka sampa nana ya sa modua ena afei nana jafra me kan say ye de emra ka asem a asase no jafra de say ye de nokure ena ka asem a esa modua de enti ba bia mbekọ no se mukoka emra ebe jafra de mukoka nokure de a ebe esa modua de because why am I saying this nana yasa modua omo na konjane yom dia na emom ombedi ho chiame om dana konjane ma obi eno ombedi chiame udi chiame so undi ade biem enti mradi enti ade ama omko ba bia na yasa modua asam no ensisi so no se na yasa modua ne wofa na ye ka chen se ma onye na mema ni ho unse na yasa modua ko bi de konjane na oyeketekete sabre no nipa ye de man so on training no o de o training se chiame wo ye chiame so wundi akondwa biom enti se ye ka se ye de mre ka asema wo hu chiame odi akondwa chiame ndi akondwa asa case close nti otumfo ade bi obeye no oya mu hu ni se ade na oye no o de tuye me be ka ayi tubodom asem last tubodom de nti otumfo si tubodom ye ne dia obekunye okunye no ena obeji tubodom ena ofa atakura ena ayi kan say rule Africa chairman ena obefa ayi ka ho ye kan say busumba ko so no tubodom na takura wo tanobo ase ena tumpro ewo tubodom ena ofa eti ofa no ade a ema tubodom ye tubodom no wabefa nti wafa asihini wo ho nti meaning say ne dia taman to kwane ban hina no otuobodo odwane ko jaman ye wonsam bi wo ha ye pese bebo so nti sa akunsi na se odwane ko jaman na mbesi hini wo ho a na kire se ma yadan ma fa kuro no nti sa sitere bi na mo ne papa no beko na makokọ tena se a mi video bi wo ho tama na tanoso hayi na Techiman Hene ba ko no esojani doto bi kwa cham doto bi ko ne ho ko gi tuobodom okogi tanoso okotumfo opoku war ho eno okogi tanoso nkanya sanka tanoso neisu no nka tanoso ebe otumfo dia be ne tanoso nka ho
enti adan na yɛmfa saa channel no na yɛnkɔ otumfoɔ na ɛni otumfoɔ nkɔ kasa na ɔsɔ kamera si onim di n'atam yɛsɛ onim deɛ ɔwɔka kɔhwɛ nneɛma papa a ɔpere de ba ne kurom adan na yɛmfa saa automobile assembly a yɛbɛyɛ Kumasi yɛmfa nkɔnkran nyɛnkran na yɛ capital town so on ne pere enti hunu sɛ ɔdɔ ne man ɔdɔ ne mma enti ɔpere nneɛma papa ɛde me say baabi a hɔ hyeyɛ ɛwɔ Swami magazine no ɔtumfoɔ sɛ ma obi ankɔ hɔ ɔde ama Germany president sɛ ɔmo mfa mbɛyɛ plant kɛseɛ na ɔmo nyɛ cars wɔ hɔnom ɔmo nyɛ cars spare parts ɛwɔ hɔnom yɛ bi tena Ghana ha twɛ cars spare parts yɛn kra spare parts bi den na ɛfɛ sɛ ɛba saa ɛma yɛ ho hinhan yɛ ɛwɔ asetenam yɛ ho hinhan yɛ o go through a lot of stress that be afena ukoduru ya na wato ade na ade aba ye beye bibia Ghana ha spare parts no yenya ye wi a ente se ka ye ka se koye duty ansa na de ahwe ka mu yenya ye wi a se 10 cities a 10 cities ye duty bia mbeda so o ka de a duty da enti when oyam Asante-Hene o but on my Ghana nyina benya so mfa so ama ye neighbor countries no obia so bedi so mfa so bi Ghana bedi so mfa so yam fa ne se si ase etimi bam na ya build the plant na bi ye cars ye spare parts obi ba import obi ba ha be fa Ghana be the tax sure Ghana be so mfa so sure magu na okunu be nya adwuma ye enti definitely obi a be so mfa so enko ya Asante-Hene nko ampo that be o promo na henie me de nipa ya de papa o say ye bona baso say ade a papa ne ye no e ade papa enti ofata abasobɔ e wo say ye bono na o se fata nso anya agoro asem papa we ye oba ha say you free Germany buy nkomo on na me no KTI 5 million euros assembly car plant o mubesi ni sane manema ni nyina ehia de but the kumi kura ye sa sikafo na otumfo introduce omo e de kire Germany president ha anytime so otumfo ni nyansa sen kinsuru mo de o bible me ka kire pray ni otumfo nyansa aboro papa ne de ne so nti odi ne tutu kinsuru mo what ni post so what otumfo post so kura amfa otumfo tutu kinsuru mo what otumfo post so kinsuru mo o kan say no ye dwaman no nim tactics are Dawson dem bi dem apart from dem bi but otumfo media obi a opese otu Kumasi ana o mani panya adwuma ye ana opese oboa ema maburu nya adwuma ye no sa nipa metene so ana masole because come ye obro come ya otumfo nya mishirawo na mente sabi kwase bi mfie so na onfa nka mfie hu na o ma onyini cha ahoɔden wom na o ma onyini nche e wa tiasefo asasi so nkonwa no mo ho ban na ne ma papa bi a wo hyehyɛ no saa ne ma papa emrem emfa me ye nchirima ye na ebedi so mfa so nchirima ye na ebedi so mfa so enya hoho bia the way o sisi Asante-Hene no mesre ahemfo aka Mampɔn-hene Tafo-hene ahemfo akeka no ho nyina mesro mo yenkita otumfo mu kakra na yempushi no aman hene atwa no ho ahia mesre mo ada madawroma de ye papa yi oye yenso no mu kakra na yempagya no ensi baabi a opese okɔ no baakofo ewo aduru egu na baakofo so nsantim kata Nyankopɔn ani enti yenhwɛ na yemwa no me de ti se bia man ti se otumfo ayi bibia eye papa man ti dia fan na me nyate nko a me pai so me nyate pe nana me pai so me ni bibia me di be bro se gi na emom me ma mansan so ahunu se otumfo eye ade papa me ni bibia de but ade bia metimi aya me kire se ampa otumfo eye ade papa de bra se kamere sa agu me kire m se si ai ama obia ahunu se ampa otumfo ebo adwuma enti se ohene bi hwe osisi a so e man hene so e dikuru aseme na okaso meka sen say onhwe Paul say monhwe me na mensuame
said the Michelle Christo Abusiano, and to Musumun show two for the Musiano. Said the Paul Lonzo, said the two for so a share a Kinsulumo or Oceano, yes, young share or two for the Yusiano. Not I am from Yenja ye butum, not young Shay Kruno, Kronia far. And you know, we are Eban, and you be see who you are. What the infant say, Techiman, I mean, Nimkakra. Cast be a Techiman Jumno, or more, I take it to be on Mutiti. I echo mine. I'll go to Chingy Bidas, Sana Mate, I stand to be corrected. But say it is the same thing applies to two for Zoo. And so, by a cousin, and Dawson, take it to two for Beji. And Tigana Manabotum. Ah, bra. And he said, Sir, what do you imagine? And I went so I can a bema man for be I migrated from Mukrum, Kumasi. As you may bow, and to be brim choco, Miss Anchamaco. Oh, wasn't from Pepper, my met now. Now, I'm here, my ready. Meba and the China. Ah, I am for no Hano Musiano. Na papa woman or Mumfa, not almost Omunyabi. Nanka bia President Ibai akwachi otumfo akwachi gamanche akwachi Asante-Hene akwachi yana akwachi ahemfa kan say ochehene ahemfa kese o Ghana hai na akwachi ache omo no bia de ni problem kakra to nanimu a na wa solve am omo a ankasire madwuma ba ho a ntokwa beba wa soro no pa na ukwa adwuma a wana wadaje okoko obi anytime o oka se boko nom no se bia adwuma wo ho a obi a bize koye adwuma hwe ne mba na ho na adwuma so obetutu okoboni nua dama wa se Kumasi ntokwa asida obi a bize o Kumasi usi fo ma obi an kan cho se ye bize automatically na wo wa ye bize wa ye bize because obi a ye hye Kumasi ni akra na tamale usi obi an kan cho se ye bize wo be ye bize by force. What I say? Entinu misro na no madaroma. Umenhwe irotu fo na yensuano. Na yem primpuntuo enfamre ekrum. Na de twato no. Yem brandi ahinie no. Yem ma inkimbrem. Yem ma enye fe. Enye sononko. Na yenso nkola na e wase no. Yem promo ya hemfo no. Me ohine bia obeya de papa bia meka o. Enye otumfo nkwa na ya de papa meka o. Ohine bia obeya de papa bia me hu meka. Nana Asante-Hene dear. Mamma Chirichim. Michirichim. Code the excellence awards. Omuntu aba. Omkodi also winning wine. Simidin Reverend Jikodio. Enso no wine. I'm saying Namia. One is some moment award. No, I'm saying na. And you know why you're na yahwe bo abaso. Osi chame why adie. Michira no no nyuma ono ana na Asante-Hene na ye no. E bo na abaso say na why adie. Odim puntu e baw maim. Nyema na Asante-Hene ye o Asante Techiman abontene so no. Ye ka bi chiro a uyem behyew enti ahemfo no ye hwe sa ahemfo no na ye nsuomo last me ka adwura Asante-Hene de niema adwura Asante-Hene eye wo adwura abontene so no onima ka adwura da so ye akurase adwura Asante-Hene ni ma nka adwura da so ye akurase na FM kura ni ho on ne ko fa FM station ba office na TV ni ho on ne de TV ba ho oduru abontene mu a ufiri mampona wura ho a abonsa fe wo bi kura nani. Ah, Masa, yeah, if you say, dear, your mama and Jomoka, or say, I'm to pay rules. Or don't to pay rules now. On Tim Swa, I see one Jimom. Now I'm on Fanyajuma. Oh, no, credit a meaning. Media, a handful of Messere or Mohe era Asante-Hene. Now, or Musiano. You're Asante-Hene, and now do I Santina who come across my video. Ade bia Asante-Hene ya ye papa na ohini bia ya ye papa frɛ me me de me kwa kɔhwɛ e no kora nko me pai so ma obi ahu sa ampa ohene so masi ɔya ade sei saa hemfo miɛnsa wei otumfo Techiman ba muhene na Asante-Hene Asante mampo hia hene ɔno aso na ye adwura Asante-Hene na odi asempa antwi saa ahemfo wei me to ɔmo so ma sɔle ɔmo de me de mani ehu bi anya aso na me de ate me de mani ehu bi na do ma hene so gbo adwuma be no ayese dwodan ba be pai ne de so na no ma ate so no so akɔfa trata ne we oyi kwan la me ba be pai no so ne de so dwoda
na so no so yi kwa ahemfo ni ambere so mbema kuro na yeye mo ma yen support o mo na yen gye atem meba ono ma asa joda meba ne de so na meba so a meba be kirikirim na fe ya hwede nyame kopon be all right paiso eguso aye paiso ye ne reben aje kwore na de paiso ebro ene awie Debia ya paiso ewo kodi TV na kodi multimedia social media ba bi buku ya obenya wi paiso joda ekusi fiada ampa 8 to 9 na de paiso ahye so ena ya ndie time no so efise nsem no do so ntira ya paiso ya be kamisa bi na jumadi kodi media institute na so ya sin kodi media institute ewo obomani Techiman obomani janshi oba kodi media media juma bia central juma bia ko so bia say news reading say bibia afa media bibia camera editing video say open so bia oba kodi media institute ya wenya sa siano na ya chiro kwa na oso wanya set o de be ya juma uwie so a o medi wani apia juma ma bo de aso wenya ba bi ya attachment uwie attachment no na babia open so ya attachment ya chiro ho na o koduru na sa we attachment wie na nipa na woni ni attachment no e wo ho o se wo duma ye so na ni a with ma for duma o pewe na o pede for the media o Techiman obo ma ni dashi o pede location o bo ra ha na wa ko sa so na for the herbal clinic e wo e Techiman di ma yare bia yare be na so say herbal say spiritual bo ra for the herbal o mo de o fa yare sam o yare ni e ye guso aye paso ye rebe ko de ofi e be kan se mienu mi sabi na ye de ma ye nyina abawi enti o mori ase onko ba bia ta mo chuku na de aso ebrem Reverend tamai enche ye be soro so sure na ba bia aduru no me pese obetu yefo yemma bunu ene mranta ye wo ku se ye hu bi fa ya info ho a kwan ye ba fa so a ye be kan say your new media na abano social media TikTok Facebook and abefo media abai nanso ekwan bi so no ase me hu ni say ase amman the right time and amman nima bi ayefo enka no nka wo akwala anase abranti a wasi so nka wo konya voice ohe na station be na be feel say bra be ka ohe ni bi ho ase David nemum na say TikTok ni Facebook ni nema abanti amanya easy access to sa nema no obi atwi camera si na nima na ode hini bi abesi so no odi na te obi atwi camera si na nima na hini bi na odi na te adi asem na wo ka fa asem but I say say akane na traditional media be Peace FM, Classic FM, Winners FM and FM stations are available. And no na traditional media obia eti no de obi dia o kan kwase asem a ibi US fom but nenu social media no wo na wato phone na watwe app ato so na wo ye TV tutumi ka bibia na ade ba ko so ni say yedi ohini bi atama enko we a ye kan ye bo tumfu abasi enko ade say bia obi yedi otumfu atem ansana akwachiri enti yesre se otu se ye ka obi hu asem ya asem papa se de ya wo hye no yedi ohini bi atem a wo hye no onso saa na ye ka obi hini bi hu asem papa hye na yem promote yekurum de na yenjai se ye keka nsem a sabi ennimu ana emfata e kire ya hemfo no ene de no kura nyame anim emwa kura enti mesre na yentu saade no ho anamo ade bia okurum hini ye nse so obedi na tem no mepa chaw ene de jai na fei fa promo papa oye no na oye bone no a na obi anka ho hwe obi jai onse papa no kwa no moka da krope na wasesa
nti yɛnyɛ ne saa na ɛmmoa yɛn nyinaa. Wow. Paiso. Yeah, Paiso. Paiso ye dwumadi a kɔde media ɛde aba. Yɛsebra na yɛdwetwe nkɔmɔ. Come and share your thoughts on our views on whatever is going on. It can be anything, political, entertainment, beer, and all. So, we stand to be corrected. There can be the end of proud, which now they're quarantine. If you are to send a beer no prayer, you better not see a union no work. And I read a J. Cody and a Jim from high so, if you might so. Reverend Okoye, a African Lord Grandmaster. Madi head in Nasia, Boys and a man. Biania won't just say no offer our friend. To me, which we are not. And I show you a dinner. It be here. Good for the better was on. Every Juada, Fiada, I show you a dinner episode of Corona Media. Asuna, Cordia Media, Babia before Rabia, Facebook, YouTube, TikTok, Rabia, Winya Paso, India, Tuburu, or such a blue. And what shall you be? Now, to make you papa, your person. Also, at me, and see, you will see.